Kuchaka kurwase county ya Kisii aselitukolero omurubiri bokwenana amaigerio gochia ase abaliki bamangana mayonyara kobokorekana imeye county ya Kisii anene kurwase omobogani ufanisi amagerio yo nigarengete kwenana anene bomanyi gochia ase abaliki amangana igore chinchira oranyara kobakora chiriboti igoro yabana bari bare ise myaka 15 korengana n'umutenene kurwase kiombe kia Media Council asorogongo rwa Nyanza Teddy Evans nigaba gakwerera igoro yo murobere ya sata na babere bakwegeria abariki amangana emeroberio emenge gati abo igoro yemechando yobongo asiboigo aruo kuboria gochiase abariki bonsi kwene kyabona ngwenyorera bare chikard cha Media Council chirabakonye asogwikirania obokorerwabo omuriki witomirere mu manyi na nyarako bawikirana asomugo yo nagotwariganira roboti rokubatia abaliki ime county ya Kisii nigo banyorire amaigerio igoro ya mental health amono ko report ya igoro ya bana bake bali balense emyaka 15 bunenchera ya mogu yo kubwatia lichi kuliokora abana abake ekero emegano yabo egokorwa nabaliki amangana asomoteneri bwe kyombegetenete abaliki ekyo kimanyaka ntebo na Media Council of Kenya kurwa ase orosagia rwa Nyanza Teddy Evans atoerere igoro yelitukeliga. Leo tunakongamana hapa Kisii. Kisa na maana ni kupiga tu msasa ni vipi tumeperform the whole of 2023 na nini tunafaa tufanye vizuri kija mwaka 2024. Na tukikuwa tunapiga msasa tumeangazia mambo ya afya ya wanahabari, afya ya akili, mental wellness ya wanahabari, kwa sababu wao wanafanya kazi kwa environment ambayo pia ina waaffect. Kwa hivyo tunaangalia afya ya akili ya wanahabari, kisha pia tumezungumzia mambo ya child reporting, ni vipi wanaweza kuwa na habari za kuwahusisha watoto, kwa sababu pia kuna changamoto especially ukiangalia masuala ya El Nino, ukiangazia masuala ya watoto watakuwa narudi shule, ni vipi wanahabari wanaweza kuwa na zile programs ambazo zinaangazia watoto. Abaliki nigo baina kiangati emechando elibagwetera ekero bagokora emigano buneyo ase anyorekalire buna neganeirie abaliki kwegwa obosemia buno boiga botambe obokong twanyora ase abaliki bagwetera obomumburiya nga ngakiende abayibuli nabo bagutaka kurina abana obwene bwabo ekero barwanigwe gusaba mocheirwe batakanga mangana yagamberwe isiko ye koti ande twanyora abantu bande mbale bagutaka baka abana kibicha bachigokorera amangana abo ekero bataburetie abayibuli babo ngango baka bale kibicha obokombu na twanyora ngaki turatebe nga ebigusi gose utamaduni bw'abantu wao naborobo ngo changira buri ase ukubura abana bane bwabo ektora mangana bakurikwa gusago tangaswa sempeo chinga kiecho nigo baina kyabuna mbuya kubwatia amachiko aliabekire ne serikali iliyogwetanga kurwa ase emechando ere ase okulika emegano y'abana ase boigo omoteneri asabire abaliki bonsi kwelikia ne kyombe kyo kibatenete bunenchera yamo yokonyora obusibule ekero batagete kumanya kende gyonsi aso boime kurwa ase ebyombe ao wonde ntoigwananga ekero okuripoti kuri amangana abana poteme kubwatia majika bekire ne serikali agoteba burunge ngakito bwene to kolega sito wanahabari lazima wapewe press cards ambazo zinawawezesha kufanya kazi yao. Kwa hivyo tunaambia wanahabari kuwa wote waje tuwapatie vile cards za kufanya kazi ili wanaweza pata habari, wanaweza enda kwa ofisi kama counties, wanaenda kwa county commissioners, wanaenda vijijini kutafuta habari, na ukiwa na ile card wao wanapata hata security na safety yao inakuwa enhanced. Kwa hivyo 2024 tunasema kila mwanahabari apate ile kadi. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.